Sve se svodi na sljedeću vibracionu formulu. Svakog trenutka ili kada god možete, radite što bolje možete, ono što je vama najuzbudljivije, ono što vas raduje, što volite, što doprinosi vašoj kreativnosti, što je vaša strast. I nastavite to raditi, bez obzira na to kako to izgleda, koju formu ili oblik ima. Pritom nemojte praviti nikakve pretpostavke, nemojte insistirati, niti imati bilo kakva očekivanja vezana za ishod ili rezultate te vaše aktivnosti. To je ta formula. Ako ovo radite kada god možete, garantujem vam da će se stvari početi odvijati neslućenim tokom, koji će vas odvesti tamo gdje trebate biti, u pravo vrijeme i sa za vas odgovarajućim ljudima. Ovo će omogućiti i nastanak moćnog, eksplozivnog sinhroniciteta u vašem životu i lagano, radosno iskustvo koje svi vi toliko želite. I ovo zaista jeste ovoliko jednostavno. Ako primjenjujete ovu formulu, vi u stvari poštujete osnovnu strukturu postojanja i stoga vas ona podržava dajući vam pozitivna iskustva. Na isti onaj način na koji vas podržava i kada odlučite imati negativna iskustva. Znate, vi imate slobodu izbora. Dokaz da ste uvijek bezuslovno podržani od kreatora ili univerzuma je upravo to što možete vjerovati da nemate njegovu podršku. Zvuči kao paradoks, ali toliko ste bezuslovno voljeni i podržavani da vam je čak dozvoljeno da vjerujete da niste voljeni i podržavani. Kada god imate tu ideju da nemate podršku ili da niste voljeni, zastanite na trenutak i podsjetite se da ove iluzionarne, besmislene ideje možete imati upravo zato što ste podržavani u tom svom uvjerenju da je ovo istinito. A to automatski znači da ste u svemu podržavani. Koja god uvjerenja odlučite imati, univerzum će vas podržati. Stoga, zašto vas univerzum ne bi podržavao u onome što želite biti, umjesto u onome što ne želite?